Kirinteto ingi nandi ya biashara barabomba kwithirwa bakienderia into biao mwikanone jo barabara kuma ntere chetuka mwanka Kibumbu nibachumirite gutetera wagi bwokaria ntere bakiuga wamba nibonekete gutabarikia ntere Samuel Gaishima nombite kwithirwa akiyita ntere na kuthikira mateta jao na gututumira ripoti ije. Kuringana na abiashara bababa rutererwa barabara ya kuma muchi wa chuka kuthibwa Kibumbu amba bababa yitwe bakibathangikia wakagita arababa tunyite into bya biashara na binge mwanya aguri ndukani na ibanda ni biago amwena akurukina njira kinyabo batitigitwe nyuma araba mwebago batunyitwe thimu amwena ambia mweri twama muthiru nemberegeta ko unjerua kabanda gaka noguka unjirwe gastoka umbiga gakarutwa latiri na karutwa tointo tora tundenda ina tu kwa gusofa ira nkwandia tha ino nikandetiria kairendi nikenda nsoke masto gukoba gya gustoko lenge ino latiri ngotomira ne ena ndarombire. Saturday last week ndalongamete ankelegea na client thimoni wanantamenya kwa mtu aumile na nyuma akina tharathime yakwa akina manogu na thime yakwa ena kila kitu na biashara yakwa ena into yakwa ja skulu leo nanti kumeyabonka rutha maunto ma skulu tha ino nemberegete kwiwa ngoko imengema achuka ngao si sukuru na twathingateria last week nayo Saturday kwena mundu athungirite kwa murasa wene goti na ataomba kwambatika inde nyunta atinda kuthitanga nundu Kotia tu serikali magoteke bariuga onto bobo iboringete biashara chiago bonene agori bagikuthukaga kurugama kibaragatani giki kya barabara customer jakwa ira njwana ira metone kongorera tonto mtu ali ukagwete kibeti kyage kadaro gikemanirira ogu na ule mudalira nyo mwene ntumba kumutedia tonto bantu bali ukatanto tabata togo tale mbere ni jeso kamwale kyajiraga kengorera waru kadariwa thimuna yegurukira same case otuko ongia kengorera unyanya baba bandu ala ukira na atunywa thimuna yemanirira ogu atutiga stock wikwigana stock wikeja kuone ndukani yaku nene nduke kubunjwa amwena kwigwa ibaringite ripoti gituoni kya borichi gachuka bariuga gotire utethio bonete twadigitanga tonto tale ne ndayirwa na ndadigitanga ndagwa nkwiye wa wantu dina ndanenkelwa umbi namba gote atuanjokia nkinya tha ino na gogo tweka gote atuanki njokia nkinya tha ino takiumia kemwe kethiru bando antu bau no basokira renge na baunjia renge ini ndathitangire ndathire kwa police banenkela obi na ndathi kwa DCI na ndabanenkela kila kitu bagwano bakuthingateria gotebu bambere tenkia tha ino ndi bariuria thirikari jegwe irombare yago ibatumire utethio kenda biashara chiago ithimbere bwega mageria kurutha ira itawa patrols kinya during the day ni untumantu mara maingi ona mari wa muthenya makethwa kwina regular patrol bagekira street light njirani no imanerete amo ingaos kwa buga gento kengi no bekire CCTV kamwena gakogu ni kumanisa rimwe keto kwa kena nturwa mona thale anjiona ni otodogomaga ni antu bangi beto kwa baumira ibalwa ndingio ya tu kagwa no kuboteke deino adalaka ndi twekerera no itano ithatu mwena ogu no kana ka CCTV at least nikenda na leto ayewa tukabota kwa CCTV ukoneka ni montoliko enkeripotera weru njuma kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.